Kum kakai pot balayolum data Ministry of Health menem step lalap ba virus ba penkulmar sinong hak sinem baladap tau COVID khatkandai lami perthai biang mentah India. Walada uladai batumai balai kerteng da u COVID khatkandai variants LF.7 and NB.1.8.1 udang wan rahi yakasir hak imlan salang bagi para beriu. Katkum kakai pot naga Ministry of Health lalap babun na Kerala, Maharashtra, Delhi, Kicaka badang jure mentah. Kane harum kade kakai pot balayolum naka Ministry of Health arkunyo trek nabasan arhajar arsan. Katkum ke report balaklat no na une COVID bah tumai kilong langut na Maharashtra, argut na Kerala, bariwe na Karnataka. Kasarkar kli kalpanyaj ba penslur ya kipajba banayo kulmap jembut sepang une COVID batumai. Na kaliang ke sarkar kli ladap penjanai bertembiang kumno banyak kun ya kane kejing sekriang une virus bertemai. Katkum ke report na ke Ministry of Health laong ba une virus bawan mentah kontolot baninu jor baru COVID kekendai baladap hak sinam balala.